بله جمال یا راستی وکی تجی بحثی کری وکی کو ترکیه ناچهل بجارتنه وکی کو خال شرکی مزن آمادت که یعنی آستا هستن جواکی هاتی ویر راده یعنی ایدی وکی کو خواه گریدایه چک و رختین خودانه سر پشتا خواه او دچنه شر و درکبن میدان شر یعنی وکی نه ترکیه دچهل بجارتنه دا اتمسفره که دموکراسیه ده او قاس هر سا جواکی و یا آلین سیاسی انجی hatiye radeye heriblin. Düve asteye de yani. İro mesela İmamoğlu İstanbul'u serdana bazara gir dinava ve bazarı da yanava tahi de mesela halk lidici virad bin bu embejin reaksiyon lehembervi nişan dedin. و هر واحد بجن تو پشتوانیا رخصتین ترور کیو راکشی پیدا بل آلیه دن امرد نرن سلیمان سویلو چویه نافچه گازیه لوی داره خلقی مثلا reaksiyon lehembervi nişan dایه لبلی وی جمعگافونا اتوبوزل جبو خلقی بانک ریه گوتیه ون هر کدچه دکبن نوا پگکی پیوندین و پیره خورد دبن پشتی ویجی خلقی بنچاب کرن لالیه دن سرو کمال ترکیه رجب طیب اردوغان با اوی کی تند Kemal Kılıçdaroğlu رخنت که Kemal Kılıçdaroğlu جی دهمان دمیده بشوازه که تند بسروانده دچه لی دگل وی که آلیه پیمانیان ده رودانی نوجید قومن دهمان دمیده Türkiye. Yani bir taybeti piştevaniye Ümit Özdağ yaş bu Kemal Kılıçdaroğlu aliye HDP ve relber reaksiyonun tundu dijvar vekir mesela ev bir juan mücadele sereke na drojabat Türkiye'de jbovek jinha mevane mehaya Ferhat Encu serok şaha HDP ya Bajar İstanbul'u kudahman demede parlamenteri kevin ye HDP bu ama jeji persiyarkin ve mücadele كيف فرحت بخيراتي بريارت اشتي يا راستي تركيا نبا اتمosfera gelek ki tundu dijwara der vastı be. Beriya bejin her اشتي az duazım belki persiyar mecbur ku gelek Kurdji çavarene eri ilo hevseroka HDP Pervin Buldan u herwa Mithat Sancar serveki daxil raghandın lebeli hiç reaksiyonun gelek ki tundana yani de bejin evci ku Kemal Kılıçdaroğlu daxozin Seruke Partiya Zaferi Ümit Özdağ kabul kirne çava HDP ve her eser sandıkan u denge xabide Kemal Kılıçdaroğlu. Yani tuji Seruke şaha HDP İstanbul'u ku yek jbajarın mazımtrin jest Türkiye u zedetiri belki embejin 7 milyon nezik 7 milyon Kurdji gibi bajar edicin. Bel. Yine çok mesela. Bel rasta yani rastı du veren hatanha belki bize de sadan telefon müşmeraja hatın. پیام شماره هاتن ام یکو دتفاقا بجمتا چیکرنه یکو امیتوز دا دو اتفاقه دا جهاتا بدگرتن ام نکارم چه سرسون دا قامه چه دنگی خواه بدینه ده هلا هستواریه دا برتکن هری مازن همه راستیجی اف ام دبینن برچهون لباله داما کو تاگو yani yeko 7 ساله 8 ساله تشتکی نمو لسر گلی کرد لسر جواکا کرد لسر لهمبر نرخن گلی کرد nekirne u çoyina ser sundokaya damakum rovi bersveki viyaoji daji tefhem kırıneji rasta bertekin meji rehnemeji kullu hember ve hefpeyni an ve protokole heye yani dehen işte madden protokolü da zaten aşkara çaremin de protokolü de mesela deje en piştevan ya kayımandık mesela bele Armanca me ya tekoşina me neko eveku em pişkiriya Kemal Kılıçdaroğlu'ndakine em de siyaset ekidin meşandın em de ve siyasetim dana meşandın Armanca kıyame heye ef Armanc yek zalamiya ku Recep Tayyip Erdoğan ava kire pergala ku yek zalami ava kire ve pergala tek bubine ye bejmte kayyum avetine ser bajerin men ser avetine ser vina geli kurd vina geli kurd ne haten askırne yeko bütündi lehember gelime her tim politikayı ku bütündi dana meşandın politikayın şer dana meşandın hatta naha be hazaran bi viawayı bejmte hundayiyen meçibune u be hazaran girdiyen meçibune be hazaran bejmte sürgüne meçibune biye sebebi van xala em dibêjin em ê hesabê bipirsin vê hesab pirsînê jî bêgoma bi wekî amûrekî em binîşandin bi Kemal Kılıçdaroğlu em bidinekî bêgoman yani hevdûstan danû standinên me da em dixwazin yani siyaseta
veri xistine siyaseta HDP ya partiya çepin kes bu siyaseteki sereke o darxaz evan gotin evan berçevraları bak hassasiyet evan begoma divekol berçevra derbaz bikine. Baş mesela Kemal Kılıçdaroğlu şevaza hatut kiriye keki Ferhat. Yani evji bir şevaza ki edi nijat peresti asas emlemejin nijat peresti ama zidetir neto peresti de ahve mesela. Yani edi beri Xudaya wan dengin neto perestan yani beri Ümit Özdağ ve ki despekir bu pişti Ümit Özdağ ve ki Xozidettir kir mesela. Ev yek mesela HDP aciz naker mesela. Hun jveki vaki kurdaki jveki aciz nabin mesela da mahum biçin sersin de koyne ne bejin gelo azet çava denge xobdim vederi. Ez bu ev dengin kul kolani asas. Ez bahsa wan dengin kolani dikim. Yani ev ne hasten mana. Li kolani halk bu sad bejin. Bejemi çava biçin sersin de koyne denge. Ben rasta gava dijim ko. Rastiye ki heye. Ev rasti Dve bejimte Rojava Türkiye'de an bejimte yani Nijar peresti politikayı ko tundi jbo bejim hemberiye ki ve heye ev hemberi zanım ko hilberina ve dve ve hemberiye hilberina ve da aydiş ders xabati xana hem deskaviya ders xabati xana jbo ve hemu siyaset medar o hem ittifaka bejimte zaten ittifaka cumhur her tüm serbest siyasette devam meşandı. İro evçar roja Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasette meşandı. Ev siyasete me acizdikitin, geleme acizdikitin. Yek od bir es kurdum, wan acizdikitin. Çünkü erişin nirxevandikine, erişin hessevandikine. Ev rastiyeke. Libeli rastiyeke ditireji heye. Yani ev rastici rastiya Recep Tayyip Erdoğan'a. İşte tam devirde keke Ferhat ez gotrat ev şekir de birim lebeli. Tam devirde mesela demam dat kevle kolani. Ya rastli ez tamamı jdenge kolani ez nar hareket kim. Yani le kolani dibejin mesela madem emi iro dinava du eniyen neto pereste bahatana hıştın. Yani yek Ali Ümit Özdağ'u, Meral Akşener'u, yek Alici işte Devlet Bahçeli. Meçim ana xwe delbijardinin Sala 2015 hande peyman gel AK Parti'ye girer da. Meçhuma gel Recep Tayyip Erdoğan emtemine gel yani. Yani duve proseye ku çareseriye berdevam tkir. Yani ev dibejin mesela ve de eğer ev peyman destatirat bahata giredan hiç nebe ve Kürt kana azattır buna. Ligori ve ki nerxandire ki kolan ve ki beje. Yani bebavuriya ve kolan dibe giliu gazınca xwe maftare an ne maftare. Yani ligore zaniyarın xara maftarın. Libeli rasiye ki hakikate ki jeheye. Yani zemine ki bu wasa bejimte bu AKP'ra hafkirin zemine ki wasa tune bu. Yani em bejde hafta Haziran demek o deslatları AKP deslatları ki des be pekutiyen bejimte politikayın şer fikir. Yekun yelle hemberte tüm politikayın tundi dammeşandı. Videmi işte bu deslatları ki bed avakırın zaten mega mujder ve jarikariye bedin ve deslatları. Yeter ki bila bevajoa çareseriye bidometin. Bila bejim tecrübe ku psikreka mesela Kürt be çareserkin ber çareserbun ne ve biçtin. Xuyun besekinandın, kuştun besekinandın, girdin besekinandın, sürgün besekinandın. Yani bir ay bir her ay me puanra nikaş kırılma puanra bu. Le muhabın em ne hasıbandın, gotine me encam negir, servan gotuna ders bu politikaya şer kırın yani. Ben şu demama gerek yolayı ki mayke falan de böyle ez pırsa koya davunji pırsiyap kim leser bataybeti mesela boykotu. Yani leser Twitter'ı, le kolani, brastici reaksiyonin mesela gerek kesan hene, yenku ezwan jinezik ve dinasım, min mesela hiviyave ki jwan netkir le böyle evjinha mesela bangin boykot etkin mesela dibejin yani hatta met tatmin neke HDP aliyen siyasi eme neşin sersin dokan. Uneş boğan çi bejin mesela. Jibo yani, işte navan reaksiyona jibanga ve çiye. Em dibe em fehmdikin wan, hissi wan rasta bişim perteki wan rasta, rexne wan rasta, cihdane em fehmdikin. Lebeli rasteki jiheye em behen hissa em nikarin tevbi gerine.
دوی کو ام به سیاستی که عقل دانه ام بکنه بویکوت کری کی دکتن کری اردوان تید جبوجی ام دارخوازمش تواهی گلی مهیه کو روژا 28 بچر سر صندوقا برسوا یکو بطانگی خوا توپی خوا یکو لهمبر زمان ما هبونا ما پرتقین تندیدن مشاندن پرتقین شردن مشاندن حساب بپرسیم تکوشی نامش ج پروتکل ümit Özdağ و CHP mastره آرمان جنمه نکو سیاست کی روزانه ام دی مشاندن سیاست کی بجم جبو پیشه روزا ما بیت وکرنم دی مشاندن تمام درجون دی بجم سیاست بجم یکی فرات گلک سپاس هر بجم جبوان آگاهی کو تجربه ما را بکرد بله جمال فرات انجوجی دبیجه yani dve serdemede Arman Cavan ya siyasi diser اتفاقا دنابرا Kemal Kılıçdaroğlu u her vaha Ümit Özdağ'da u her vaha legal vekeci bange licvaketke ku biçin ser sındoqandı 28 Gulane'de beguman evni qaşwe berdam bin denge kolaneji dve demede bilin kuye meji persen xo awayki vereki je persiyar kirin wiji awayki vereki bersva meda Cemal İstanbul'e naha agayen kum raber kin bebi awayun